ikaze kuri mwese mukurikiye inkwakuzi, nizere ko mugize intangiriro nziza z'icyumweru, kubera ko turi kuva mu cyumweru rwose turangije. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere, izi ni tariki 24 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Ikaze rero kuri mwese. Turaza kuvuga hano mu gihugu, turaza kuvuga hirya no hino mu ntara, turaza no kuvuga no muri Afurika ndetse n'i Burayi no ku mugabane wa Amerika. Hose turahagera kugira ngo turebe amakuru yiriwe acicikana ejo ku cyumweru ndetse nari kuvugwa muri iki gitondo cyo kuwa mbere. Ikaze rero kuri mwese, reka tubahe ishusho y'umunsi bityo mutangire icyumweru n'umunsi wa mbere wanyu mufite amakuru, bityo mumenye ukuntu umunsi wanyu muwujyana. Reka duhere hano mu Rwanda i Rusizi. Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bakoze ubukwe bwatangaje benshi. Ikinyamakuru igihe.com kiravuga ko umusore ukomoka mu murenge wa Gihundwe n'umukobwa wo mu murenge wa Bugarama, bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bakoze ubukwe bwatangaje benshi kubera uburyo bashoboye gusezerana imbere y'Imana hifashishijwe ururimi rw'amarenga. Ubu bukwe bwabaye kuwa gatanu tariki 21 Kanama 2026 bubera mu murenge wa Bugarama, aho umuryango w'umukobwa utuye. Aba bombi rero basanzwe ari abakristo bo mu itorero rya ADPR. Mu gihe cyo gusezerana kwa Mugisha Princess na Iradukunda Eric, bamwe mu bari bitabiriye bari bafite amatsiko yo kumenya ukuntu aba bombi bari buvuga indahiro zabo zisanzwe zikoreshwa mu rusengero, dore ko bombi batumva kandi batavuga. Gusa umuryango wari warateguye umusemuzi w'amarenga wasemuriraga aba bombi ibyo pasiteri yabaga yavuze, nabo bakabigaragaza mu marenga cyangwa se bagashyira mu bikorwa ibyo basabwe. Uyu rero yaje kubafasha. Umwe mu bari mu bukwe yavuze ko byamushimishije kuko atari yiteze ko aba bombi bashobora gukora ubukwe nk'abandi. Yagize ati, ubundi ubu bukwe burashimishije kuko ntabwo twakekaga ko bashobora gushyingirwa. Umukobwa ntavuga, umusore nawe nuko, kandi bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Undi ati, twibaza ko bari bubashe kumvikana na pasiteri, ariko rwose byagenze neza. Hakizimana Noheli, umubyeyi wa Mugisha Princess, yavuze ko umuntu ufite ubumuga adakwiye gufatwa nk'udashoboye. Yagize ati, umuntu wese ufite ubumuga nk'udashoboye cyangwa adashobotse aba yibeshye. Mu bukwe bwabo nta mbogamizi zidasanzwe twahuye nazo, twabonye ari nk'ubw'abandi kandi nta tandukaniro rwose. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibindi byasohotse mu binyamakuru. Reka tubifurize aba bageni bazagire urugo rwiza mu mibereho yabo, aho bazaba bari hose, haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Abo bageni ni abangaba, Eric ndetse na Princess. Kabisa muzagire urugo rwiza. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Mayeri yashimuswe azira kubenga umukobwa. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko umuryango wa Mayeri Jean Claude, umusore w'imyaka 26 mu karere ka Nyagatare, uvuga ko uhangayikishijwe n'ubuzima bwe nyuma y'uko avuga ko yashimuswe n'abantu batatu bakamuhatira kurongora umukobwa wabo. Mayeri avuga ko yari asanzwe akundana n'uwo mukobwa, ariko nyuma bakaza gutandukana. Nibwo umwe mu bagabo mu muryango w'uwo mukobwa yamushinjaga kwanga kumurongora ndetse n'amafaranga yari amurimo. Avuga ko kuwa 6 Nyakanga 2026 yashimuswe n'abantu batatu bakamujyana ahantu atazi. Nyuma y'iminsi 3 kuwa 9 Nyakanga yagarutse yavunaguritse. Yamaze iminsi irenga 40 mu bitaro bya Nyagatare, aho avuga ko kugeza ubu atarabasha kugenda neza ndetse no kuvuga nk'uko bisanzwe. Umuryango we uvuga ko ibyabaye byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwa Mayeri ndetse no ku mibereho yabo, kuko akazi yakoraga kahagaze. Mukuru we nawe akaba amaze igihe amurwaje. Umuvandimwe Rukundo Innocent avuga ko ababajwe no kuba mu bantu batatu bakekwa kugeza ubu hafashwe umwe gusa. Asaba ko abandi bashakishwa bagashyikirizwa ubutabera. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Kakoza Henry yemeje ko Mayeri yatanze ikirego. Yavuze ko umwe mu bantu batatu bakekwa ari we se w'umukobwa yafashwe kandi ko ari gukurikiranwa mu gihe abandi bagishakishwa. Uyu ni Mayeri nawe yihangane rwose ko yaravunaguritse nuko yanze umukobwa w'abandi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. I Bugesera abana babiri barohamye mu mugezi, umwe ahasiga ubuzima. Umwana w'umuhungu witwa Irakoze Claude w'imyaka 14 kuwa gatandatu tariki ya 22 Kanama 2026 ahagana saa 8 yarohamye mu mugezi wa Kanyonyomba uherereye mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera. Nyakwigendera yari atuye mu mudugudu wa Taba mu kagari ka Kagenge umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, nk'uko inkuru dukesha BTN bivuga. Biravugwa ko yarohamye ari kumwe na Manirakiza Samuel w'imyaka 16, ariko kubw'amahirwe bakaba yararohowe ari muzima. Aba bana bombi bivuga ko bari bavuye kwahirira amatungo maze bajya kwidumbaguza, gusa birangira barohamye, umwe muri bo ahasiga ubuzima. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Kaminuza y'u Rwanda yasabye imbabazi.
Kaminuza y'u Rwanda yasabye imbabazi nyuma yo gutanga amakuru yateje urujijo, aho yavugaga ko kwiyandikisha ku banyeshuri basanzwe bayigamo byageze ku mafaranga ibihumbi 60, mu gihe ubusanzwe yari amafaranga ibihumbi 35 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. I Washington, Kabila yitabaje urukiko nyuma y'ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila, yafashe inzira z'amategeko arwanya ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mata 2026, ashinjwa guha inkunga y'amafaranga n'ibikoresho umutwe wa AFC M23, aho yatanze ikirego mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu i Washington. Mu kirego yatanze mu ntangiriro za Kanama, kikaba cyarasuzumwe na RFI, asaba kuvanwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'ikigo cya OFAC, ishami rya Minisiteri y'Imari rya Amerika rishinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bihano. Muri icyo kirego cye kigizwe n'amapaji 16, Joseph Kabila wayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ahakana yivuye inyuma ibirego bya Leta ya Amerika. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko icyemezo cyafashwe na OFAC mu mpera za Mata gishingiye ku mvugo ziri aho kandi zidafite ishingiro, zidafite ibimenyetso na bike bifatika. Washington ishinja by'umwihariko Joseph Kabila gutera inkunga umutwe wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC mu magambo ahinnye y'igifaransa, gushishikariza abasirikare ba Congo guta igisirikare no kuba umwaka ushize yaragiye gutura i Goma, aho yacungiye umutekano n'umutwe w'inyeshyamba ugenzura igice kinini mu burasirazuba bw'igihugu. Abamwunganira bavuga ko nta mafaranga yoherejwe cyangwa abasirikare bashishikarijwe guta akazi byigeze bigaragazwa neza muri iyi dosi. Ikinyamakuru Bwiza.com kirakomeza kivuga ko banagaragaza ko mu gihe Joseph Kabila yayoboraga igihugu, ingabo za Kongo zatsinze uwo mutwe wa M23 mu wa 2013. Kuri Joseph Kabila, ibihano bya Amerika ni ugusubiramo gusa ibivugwa n'abo bahanganye muri politike i Kinshasa, bikaba byarabaye nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rumukatiye igihano cy'urupfu adahari mu kwezi kwa Nzeri umwaka ushize. Mu kujyana Minisiteri y'Imari mu nkiko za Amerika, uyu wahoze ari umukuru w'igihugu ashaka ko ibihano byo gufatira imitungo ye bikurwaho ndetse n'ishusho ye ikongera kugaragara neza ku rwego mpuzamahanga. Mu bitangazamakuru byo muri Kongo, iki gikorwa cyo mu nkiko gifatwa nk'uburyo bwa Joseph Kabila bwo kureba icyo Washington ishobora kugaragaza nk'ibimenyetso bifatika. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Messi yahanwe nyuma yo kuniga umukinnyi. Bwiza.com ikinyamakuru cyandikira kuri murandasi kiravuga ko rutahizamu wa Inter Miami Lionel Messi yaciwe amande na MLS nyuma yo kugaragara afatana mu ijosi na Queen Sullivan wa Philadelphia Union mu mvururu zabaye nyuma y'umukino warangiye amakipe yombi anganya ibitego 2-2. MLS ntiyatangaje umubare w'amafaranga Messi yaciwe, ariko yatangaje ko iki gihano gifitanye isano n'imyitwarire ye mu minota ya nyuma y'umukino. Mugenzi we wo muri Inter Miami Ian Frey nawe yaciwe amande nyuma yo kugira uruhare muri aya makimbirane. Mu mukino waranzwe n'umwuka mubi, abakinnyi babiri ba Inter Miami na Philadelphia Union bahawe amakarita atukura mu minota y'inyongera. Nubwo byagenze gutyo, MLS yaje gukuraho igihano cy'umukino umwe Cavani Sullivan yari yahawe nyuma yo guhabwa ikarita itukura. Uyu mukino wari uwihariye kuri Messi kuko ari we yatsinzemo igitego cye cya mbere nyuma y'urupfu rwa se George Messi. Yanasize atanze umupira wavuyemo ikindi gitego cya Inter Miami. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho tukiri, umukobwa w'imyaka 19 akurikiranyweho gutera icyuma umugore utwite. Umukobwa w'imyaka 19 muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kari Williams, yatawe muri yombi aho akurikiranyweho gutera icyuma umugore utwite wari usanzwe akundana n'uwahoze ari umukunzi. Williams yatawe muri yombi ku 20 Kanama 2026 nyuma y'uko abashinzwe umutekano bahamagajwe mu rugo rwo mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Houston kubera amakuru yavugaga ko ari umuntu uri mu bibazo. Nuko inyandiko z'abashinzwe umutekano zabonywe n'ibitangazamakuru byo muri ako gace zibivuga, uwo mugore utwite yari yatumiwe muri urwo rugo gusura Williams. Bivuga ko Williams yari afite icyuma ndetse akaba yaragerageje guhisha uwo mugore. Abashinzwe iperereza bavuze ko uwo mugore yagerageje kugifata, ariko Williams bikarangira kimuteye mu maso. Uwo mugore yakomeretse mu maso, ku maboko no mu biganza, ahita ajyanwa mu bitaro. Abaganga bavuze ko ibikomere yagize bitagize icyo byangiza kinini ku buzima bwe. Kugeza ubu abashinzwe iperereza ntibaratangaza icyaba cyaratumye Williams atera uwo mugore cyangwa igihe uwo mugore amaze atwite. Mu rukiko
kuwa 21 Kanama, umucamanza yavuze ko Williams yari asanzwe akurikiranyweho ikindi cyaha cyo gutera umugore utwite mu mwaka ushize. Uwo mugore wo mu rubanza rwa mbere yaje gukuraho ikirego nyuma y'uko Williams amaze amasaha 10 aturishwa ibyari bigamije kumufasha gutuza muri we. Umucamanza kandi yavuze ko Williams nawe bivugwa ko yari atwite igihe ibi byabaga. Williams akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umuntu bikomeye, aho abashinjacyaha bamushinja gukomeretsa umugore ku bushake cyangwa kubera uburangare akoresheje icyuma nk'intwaro ishobora guteza urupfu. Williams biteganyijwe ko azongera kwitaba urukiko kuwa 24 Kanama 2026. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iran yavuze ko ibihano bishya Amerika iteganya gushyiraho bizananirana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yanenze ibihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gufatira Iran, avuga ko ari ikimenyetso cy'uko Washington iri mu bihe bigoye kandi itazabasha. Yabitangaje ku Cyumweru nyuma y'uko Amerika yavuze ko ishobora gushyiraho ibihano bishya kuri Iran. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari muri Amerika Scott Bessent yavuze ko igihugu cye gishobora gushyiraho ibihano bikomeye kurusha ibindi byose byigeze gushyirwaho kuri Iran. Araghchi yavuze ko ibihano bishya bitazahindura imyitwarire ya Tehran. Yagize ati kuba abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuye mu bikorwa bya gisirikare bakerekeza ku gukoresha ibihano bishya bigaragaza ko izindi nzira zose zananiranye kandi ko bihebye. Yongeyeho ko Washington ishobora kugirana ibiganiro na Iran mu buryo bw'ubwubahane. Ati bagomba kuvugana na Iran mu buryo bwo kubaha kugira ngo haboneke igisubizo gishingiye ku butabera n'icyubahiro. Minisitiri Araghchi yavuze ko ibikorwa bya Amerika birimo ibihano cyangwa ibikorwa bya gisirikare byananiranye kandi ko n'ibihano bishya ntacyo bizagera. Yagize ati ntabwo twigeze dutinya ibikorwa byabo byose, yaba ibihano cyangwa izindi ntambwe za gisirikare bafashe byarananiwe kandi iki kibazo gishya nacyo kizabananira. Iran kandi yahuye n'ingaruka ku bikorwa byo gutwara ibikomoka kuri peteroli mu nzira ya Hormuz bituma ibiciro bya lisansi bizamuka ku isoko mpuzamahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yavuze ko igihugu icyo ari cyo cyose cyafasha Iran gishobora guhura n'ibihano by'ubukungu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Perezida Museveni yagabiye umukobwa we inka 50. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagabiye umukobwa we Patience wa Bwogo inka 50 mu rwego rwo kumushimira ko yimitswe nka musenyeri w'itorero yishingiye. Igihe akadomo.com kiravuga ko ibi byabaye kuri uyu wa 23 Kanama 2026 ubwo umukobwa we Patience wa Bwogo washinze itorero rya Covenant Nations Church yimikwaga nka musenyeri waryo. Ibi birori byitabiriwe n'abantu b'ingeri zinyuranye harimo abo muri iryo torero, abanyapolitike muri Uganda barimo n'umugore wa perezida wa Uganda Janet Museveni. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ari umuhango wabereye ahitwa Covenant Hill Imaya muri Uganda, aho Rwabwogo yimikiwe ashyirwa ku rwego rw'ubuyobozi bw'ikirenga bw'itorero rya Covenant Nations Churches muri Uganda no mu bindi bihugu bikoreramo. Perezida Museveni yagaragaje ko mu muco wabo iyo hari icyo umuntu yakoze cyiza bamuha impano. Avuga ko agabiye umukobwa w'inka 50 kandi ko izo nka yazifatanije na nyina kugira ngo bazimuhe. Ati mu muco wacu iyo umuntu akoze ikintu cyiza tumuha impano. Ngabiye Patience inka 50 kandi izo nka fatanyije na nyoko kuzimuha. Perezida Museveni kandi yashimiye Imana kubw'umukobwa we Patience wa Bwogo wateye intambwe ikomeye akaba musenyeri, kuko mu muryango wabo ari hashize imyaka myinshi nta muntu bafite ukomeye mu by'iyobokamana. Ati mu myaka yose ishize nta n'umwe mu muryango wanjye wari warigeze aba nk'umukateshiste. Niyo mpamvu nshimira Imana kuba ubu tugize musenyeri mu muryango wacu. Gusa nubwo mu muryango we batagize umuntu ukomeye mu by'idini, we yari yasanzwe azi Bibiliya kuko kuva mu myaka 12 yiga buri munsi guhera muri 1953, ariko ashimangira ko inyandiko y'umukobwa we Patience wa Bwogo yanditse arizo zamufashije kumenya ukuri ko muri Bibiliya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Zelensky yavuze ko amatora mu gihe cy'intambara yasenya Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko gukora amatora mu gihe igihugu gikomeje kurwana n'Uburusiya bishobora gusenya Ukraine kubera ko byateza amacakubiri mu banya-Ukraine. Aya magambo ya Zelensky yayatangaje ku Cyumweru ubwo yavugaga ku bijyanye n'igitekerezo cyo gukora amatora mu gihe cy'intambara, nyuma y'uko uwahoze ari minisitiri w'ingabo Mikhailo Fedorov yari yasabye ko hakorwa amatora mu gihe intambara igikomeje. Zelensky yavuze ko amatora mu gihe igihugu kiri mu ntambara ashobora kugira ingaruka mbi ku bumwe bw'igihugu. Ati nizera ko niba dushaka gusenya igihugu twakomeza tugana ku matora muri ubu buryo bw'intambara. Amategeko ya Ukraine abuza gukora amatora mu gihe cy'intambara. Abasesenguzi bavuga kandi ko hari impungenge z'umutekano ndetse n'ikibazo cy'abanya-Ukraine benshi baba hanze y'igihugu cyangwa mu bice bigenzurwa n'Uburusiya, ibintu bishobora gutuma amatora adakorwa mu buryo bworoshye.
Zelensky yavuze ko nubwo hari abanya-Ukraine bifuza kubona impinduka muri politike, igihe cyo gukora amatora kigomba gutegurwa nyuma y'uko intambara irangiye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Kiev International Institute of Sociology bwagaragaje ko 57% by'abanya-Ukraine bashaka ko amatora akorwa nyuma y'intambara. Perezida wa Ukraine yavuze ko amatora ashobora kuba ikibazo gikomeye ku gihugu mu gihe kitari cyiteguye. Ati amatora ubu ni nk'umwuzure ukomeye kuri leta ushobora gutandukanya Ukraine. Niyo mpamvu ingamba zanjye ari ukuyobora igihugu kugeza ku iherezo ry'intambara no kubungabunga igihugu cyigenga kandi gifite ubusugire. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abatandikisha imbwa zabo mu buyobozi bari mu bantu bakoma mu nkokora gahunda yo guca ibisazi byazo mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ishami ry'indwara zititaweho RBC bwagaragaje ko abantu batandikisha imbwa zabo bari gukoma mu nkokora gahunda u Rwanda rwihaye yo kuba indwara y'ibisazi by'imbwa yarandutse mu myaka 4 iri imbere. Ikinyamakuru igihe.com kiravuga ko ibisazi by'imbwa ari indwara iri mu zashyizwe ku rutonde nk'indwara zishobora guteza ibibazo ku baturage. Ifata inyamaswa ubundi zo mu gasozi, ni ukuvuga indwara y'ibisazi, hanyuma zikanduza imbwa zibana n'abantu, nazo ubwo nyine zigahita zanduza abantu. Imibare ya RBC ivuga ko mu mwaka ushize wa 2025 mu Rwanda abantu barumwe n'imbwa bari 3227, aho 5 banduye iyo ndwara ariko ntawe yahitanye kuko bahawe ubuvuzi gusa. Mu myaka yashize bwo iyi ndwara yahitanaga abantu. Nubwo imibare kuri iyi ndwara itari hejuru cyane, mu Rwanda rwiyemeje kuyica burundu muri 2030, ahanini binyuze mu gukingira imbwa n'injangwe kuko arizo zishobora kuyandura. Umuyobozi w'agateganyo w'agashami k'indwara zititaweho uko bikwiriye muri RBC, cyangwa se indwara zititaweho mu buryo bukwiriye, Nshimiyimana Ladislas yavuze ko ibikorwa byo gukingira imbwa byatangiye, ariko akavuga ikibazo cy'uko hari abatandikisha imbwa zabo, bityo bikagorana kumenya izikeneye gukingirwa nk'uko The New Times yabitangaje. Ati tugomba kongera gusuzuma igipimo cy'imbwa zakingiwe kuko hari imbwa nyinshi zitandikishijwe. Byatumye bigorana kumenya neza icyo gipimo cy'aho tugeze dukingira, bityo dufata umwanzuro wo kubanza kwandika imbwa. Turizera ko ibi bizakorwa muri uyu mwaka kuko dufite intego yo kurandura indwara y'ibisazi byazo bitarenze muri 2030. Yasabye kandi abantu bafite imbwa kwitabira kuzandikisha ku buryo uyu mwaka barangira barabikoze kugira ngo ikibazo cy'imibare kidakomeza kubangamira gahunda yo gusuzuma yo gukumira ibisazi byazo. Kwandikisha imbwa bikorerwa ku midugudu abaturage batuyemo, maze imibare yazo ikagenda izamuka igahuzwa ku buryo hamenyekana umubare w'inkingo zikenewe, ndetse no gukingira imbwa bikorwa buri mwaka bikabasha gukorwa neza. Nshimiyimana yavuze ko mu Rwanda abantu bagera ku 300,000 barumwa n'imbwa buri mwaka, biganjemo mu turere twa Nyagatare, Musanze na Huye. Abana bari munsi y'imyaka 15 bari mu bakunze kurumwa n'imbwa kenshi bitewe no kuzishotora bakazitera amabuye. Yasobanuye kandi ko kuba hari akarere kagaragaramo abantu benshi barumwa n'imbwa bidahita bisobanura ko ariho hari imbwa nyinshi, ahubwo bishobora guterwa n'uko imbwa zabo zizerera cyangwa zimara igihe zitari hafi ya ba nyirazo. Nshimiyimana yagaragaje ko kurumwa n'imbwa bitavuga ko umuntu ahita arwaye ibisazi, ariko iyo imbwa irumye umuntu ifite virusi yabyo ishobora kubimwanduza. Yagiriye rero abantu inama yo kwivuza bitarenze amasaha 48 nyuma yo kurumwa n'imbwa kugira ngo bigabanye ibyago byo kuba bakwandura ibisazi. Yagize ati iyo umuntu arumwe n'imbwa itarakingiwe, ibyago byo kwandura biba biri hejuru. Agomba kwihutira kwivuza kandi akuzuza inkingo zose yandikiwe. Iyo bamubwiye ko agomba gufata inkingo 3 ntakwiye kureka rumwe. Hari igihe abarwayi bafata urukingo rumwe mbere ntibagaruke gufata izisigaye nyuma yo gufata urwa mbere. Yongeyeho ko abantu bakwiriye kwirinda gusagarira imbwa batazi ba nyirazo no kuzegera kuko byagaragaye ko hari abo ziruma aribo babigizemo uruhare. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ubwo ni ukwandikisha iyo mitingi. Abanyeshuri 7 mu batsinze ikizamini gisoza amashuri abanza nibo babonye ibigo bibacumbikira. Igihe.com kiravuga ko Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko abanyeshuri 17,412 mu batsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza aribo gusa babonye imyanya mu bigo biga babamo, mu gihe abandi 226,526 baziga bataha. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe uburezi Irere Claudette mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu ku itariki ya 22 Kanama 2026 muri iki cyumweru turi kuvamo. Mu mashuri abanza abana bahawe imyanya mu bigo bigamo babamo bafatiye ku manota 88% avuye kuri 75% yariho umwaka ushize, mu rwego rwo kugabanya umubare w'abanyeshuri kuko abatsinze ari benshi cyane.
mu gihe mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye abatsinze bemerewe kujya mu bigo bibacumbikira bafatiye ku manota 85% avuye kuri 60% y'umwaka ushize. Muri rusange gufatira ku manota menshi binafitanye isano n'ubwiyongere bw'abakoze ibizamini bya leta, kuko nko mu mashuri abanza hiyongereyeho abarenga 50,000 bitewe n'uko abana batangiye ari ibyiciro bibiri nyuma ya COVID-19. Irere yagaragaje ko mu gihugu hose hari umubare muto w'ibigo bifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri uko batsinze bose, ku buryo badashobora kubona imyanya mu bigo babamo nk'uko babishaka. Irere nanone yasobanuye ko abanyeshuri batabonye imyanya mu bigo bibacumbikira bashakirwa amashuri ari hafi y'iwabo kugira ngo batazagira ikibazo cy'ingendo. Ibi bijyana no kuba amanota y'ibizamini bya leta yaratangajwe hakiri kare kugira ngo ubuyobozi bw'amashuri n'izindi nzego bireba babone umwanya uhagije wo gutegura imyanya abanyeshuri bazigamo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi byari ibyasohotse mu binyamakuru. Nizere ko rwose aya makuru muhawe ari bubafashe kugira ukuntu mugenzi icyumweru cyanyu, kugira ukuntu mugenzi uyu munsi wanyu wa mbere, bityo muze guhaha muronke. Nahejo niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana haba mu makuru yasohotse mu binyamakuru ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Mugire ibihe byiza.